Wat er wel weer? Hold on, Ruben. Come boys. Jij ziet zo mooi van. Ga niet in. Hou af, Pies! Hold on.
Go up, please! Go up, please! Pat up! Step, aside. Got the ball. Hoe strak jy met die bal gekry? Go up, please! I take it when I go in right now. Where did she sit? In her little room. Come on, please! Okay, sit down. Go up, please! Tackle, boys! Ouens, duik die bal. En meer sukses as jy die bal duik. Lyk dit my. Ons weet dis wat ek doen. Well done. Silent weg. Right. Yes. Wat ek mag. Weer pressure. Kom Christian, na sy, pas op. Last rat, dan sal ek weg. Net so. Violeta! Daar sy. Okay, so who's the dangerous line? Right. Ja, daar was het mooi tackle. Maar nou is het slecht, want die eerste tackle was zo was goed in Dalshof. Zit dit
Nou, we willen opvangen natuurlijk. Ergens dink mag hulle vra dat twee spelers met afval. Dat doen hulle dit as dan afval. 'n vaart gekry ry het. So ons het nou 3. Kom boys. Protect net die bal, protect net die bal. Protect hou die bal. Kom op, Vies, defend. Ja, yes, dude. Go op, Vies, defend. Watch the obstruction! Owens, kom maar Vies. Tackle. Ek verstaan hoekom daai Piet van Sail daai ref sy kas om te tackle daai een. Go op Vies. Natuurlijk kan hij niet bal met de kop Well done, Christian. Good ball, boy. Well done. Mooi julle. Kom op julle kijk. Go, 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 go. Well done, Luther. Well done. Top stuff, Christian. Top stuff. Mooi mannen, mooi. Mooi. Mooi, Merve. Wat vandaag? Jy moet stik.
South Africa kom. Mooi dan, mooi dan! Tackle! Ruben! Hey! Kom maar net! Johnny! Yes! Well done! Exactly. En als je hier gaat doen, als je terug en zit dan hou je aan. Danger! Yeah, cross! Kom maar, Stopstap boy, daar is stopstap. Gat af, jullie, gat af. Hey! Hey! Well done, man, man! Down it. Kom maar nou! Hoi, tackle! Well done, well done! Well done! Huh? Voor wie? Lekker man! Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan, ouwe? Wanneer? Hij was op je veld. Maar wanneer? Hey! Oh, well done! Well done! Whatever. Go office, go office, go office. Hey! That's a vieslijke tackle. That was a bit hard. Go office, go office. Go, 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 go.
bal, hou die bal. Chris. Oh yes, what a ball, boy! Hey! That's a knee flick, man! It's a stroke! I was here! Deliberate breakdown of a goal scoring opportunity is a stroke. Dis die reëls. Go off these, make it work. Make it count. Mooi, well done, weer mooi. Watch, weer wat. Sorry.
Affies, kom! Lutie, watch the deflection! Luta! Well done! Hij kan natuurlijk niet merken bij. Mooi Luta, wat dan Luta? Yes, Lutie! Kom Rudy! Hij is kapot!
rooi of 'n geel kaart? Hey! Dankie. Wat is die daar op hier af wat hy bly nog. Kan jy vir mense wat kaart gee net vir 'n stukkie? Ek het nie skaat te doen. Hoe kan dit net soos een van onderwysers hier by skool gebruik om te sê En ek dink hy het Parkinson en verloop. Dis waar, hy loop eintlik van homself praat. Ja. niemand het. Stop die tijd. What? Hoekom? Wat is dit dan? Ja, hy like niks vir Ludwig nie. Hy kan van die begin af gesê Ludwig is rugby speler. Wat kan jy doen? Iets gesê. Maar hulle hierdie ander ouens kan kliphard praat. Kom dan, mooi dan! Wat dan? Lyn. Mooi, los het. Kom af, vis. Mooi dan! Kom weer, vis. Kom dan. But this is not the one then. Go up, vis. Yeah, I think it's even they play like that.
Pos. Yes. Control. Mooi. Kom Gerard. Go Christian, dis joune. Hoekom gee nie vir hom voor nie, jong? Digter, maar moes hy nie kom voor jou? Ja, dis maar soos 'n triekie een, maar dit is nie 'n goeie angle regtig nie. So ons weet nou Christian sou daar gespeel het waarskynlik. Weer as dit hulle maar Kom maar nou vis. Lucky boys, julle is daar. Dis fyn, julle is daar. Hou dit daar. Kom maar vis. Mooi. Vat af. Nie wel gewees. Kom maar vis. Go Christian. Kom maar vis. Mooi. Mooi dan. Mooi, maar terug. Nou af vis. Maar dit af, we gaan scoren. Christian, dis jou net, vat hom! Kom. Yes, so come on. Kom mee op.
kom. Daar zijn! Uiteindelijk. Ja, maar ek dink almal kan dit sien. Moet weer gesop. Is hy 10 minute? Vir wat? Jou het hom Ek wou sê, as hom maar een clutch P-fliek oukie en is Ludwig, ek kan nie. Lekker Christian! Lekker Christian! Jou afvies! Shirley moet dit nou al verby wees, hè? Dat is al 2 minute van hierdie chakka. Hy is al goed chakka. Zet van die powerplay. Oké, we gaan 3 minuten hoor. Mooi, Bierje! Hulle gaan nie kaarte kry nie. Ons kry kaarte, hulle kry nie kaarte. Skit. Ruben! Stuur hom af, keelkaart. Hulle gaan nie 'n kaart kry nie. Ja. As daar shorty is, dan altyd gebeur hoe hardloop jy uit tyd uit. Even if you moet nou sien, ons vervang as ons He's the captain, he can ask you, man. He's the captain! He's the captain, he can ask you a question! Hoekom is hy nie so geken uit golf? Hy sê dit is binne gestop, maar toe vat Christian dit uit, wat hy het gesien en toe. Nee.
Dis nou die ding, ek wens ek was nou op die span, maar dan sou ek met praat en want hy dis soos ek verstaan nie wat doen aanpas. Dit in 'n game as hulle heeltemal hulle dink almal 'n tackle en dis miskien die vraag is hulle kan vra. En dan wil ek Kyk hoe hierdie aanneem kontrol. hulle moet met die stuurtafel gaan praat en hom disqualify dat hy nie meer die is nie. Daar is hulle afbreek.